हाय ଆଉ କାହିଁ ବଜେଇଦେଲି କାଣା ବଜେଇ ପାରେ ଆଉ କାଣା ଜାଣିଛ पहला जन भूपाली राग बजालो केन ताल रे बजालो बंदिशा रूपक हां रूपक ताल रे बजालो बंदिशा रूपक रे बजालो आउत्र बजालो बंदिशा रे ठीक है जदि आगे जीव बोले आगे भल के प्रिपेरेसन कर तान मैंने बजाला बेल के लय बढ़ी जाऊँ कि नहीं हाँ आगे जदि होचे बोले सहमत कर रूपक रूपक ताल के मात्रा हाँ चार सात मिनट अच्छा ठीक है तुम आगे मैंने ताल कर ताल जदि आगे जाऊँ बोले सेंता अनुसार टे ताल कर
ସେ ମୋବାଇଲର ରିଦମ୍ ବି ମିଳି ଯାଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ କି ଯଦି ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ସଂଗତ କରବା ଲାଗି କେହି ନାହିଁ ନ ରିଦମ୍ରେ ଆମର ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେଲେ ରୂପକ ତାଳ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେବ ଯେ ଲୟର କରିବ ସେ ଲୟରେ ସେଟାକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବ ଆଜିକାଲି ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା କି ଆଉ ଟିକେ ତାଳରେ କରିବ ତାଳରେ କରିକି ଯଦି କରିବ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ନେକ୍ସଟ